Nga tuway, pang IT, kniki kay baro, hati, patlan bo ka jong ni. Siapa? Ban manta kasi bukrama ko bangin. Ought not everyone, but please declare open. Ya gani kayo mani. Tingin so kumain na gani kaporo bangidan ni Dr. Boxster, Captain. Hanan step kawan kawe ke telefon call na ibabak Jai Panwa na West Indies ngai thu ye ko babak mong kadan ngaden ka khubor ka pasutunat menye thu ip pamanta ka sngi sebatan kandon ka jing ple ya ka yeng mane thamai ba ka jing pen kentang de bat nya ayo rode ye kitu kinong erap lem ke ba pha pisah i pastor nyota ila kren ki ar ki kerteng i Mr. Moses but ilok jong i Parveen i Melchizedek Moses ni se thu shu na le rum shapo te kita ki weide so ki kerteng Korean ya ngo yakiru kumjo te masih mekane ka jingkmen bangan shim mekane khenchi ba ngan ot ribbon jong ka jingkmen ribbon jong ka jing aingu yo blai aingu ikitu ba khoi ki bala rap pisa bantai ka ni ka yeng mani ka ba itanak te ha ka ni ka pot han shim ka ni khan shi kana ot no ribbon ba min play no digi jing khang yo ka ni ka yeng mani amen. Bless you. Thakti sajasin na kumta kayo mani belakli. Welcome. Kublay surutan di baro. Amen. Kublay lo ba? Balik kon. Kumurang yang melakukan play ini pastor. Bahan melakukan play ini nampak dalam kebenaran mulia. Jadi baru kepada kita. Yang penting yang lihat ini bayar ai yang kepisah. Bayar mau senyang kan? Jangan dikepala. Ini misal choy. Ini kita ibaratlah sistem keadaan. Jadi rentor ini try yang Mega Hills asal Korea. Ini day dari kalian. Ilang dia tambah intimat. Ini kalau mesti makut lata akan air yang bisa berubah apa lelah angka hari ini yang mana? Nangka ini ini translator. Ibarat kelak no, bidang sama, persempurna. Kelak no, amal ini iakan hidup Amerika berlihap macam dulu. Jadi hak kepada aspak mitra support, berliam sen. Bagi semua dulu kalau ini namanya diberi semua bagi bayar bagi ini Miss Joy Cho. Ini iba nilai pula lebih besar yang mendapat ke mana mereka jingkrak ke jani dapat no yang connection kerana nama akan connection Mrs. Choi nama lima akan terkeren ini Miss Joy ini kan show kita ini kita asyik ini iru aku dalam YouTube Mega Hills malah kau sini ni keparlok Bagaikan iba Melchizedek Bagilok joki Ika Parveen Moses Maka ada tu tiga dan ini Lapa Lai tulis satu tidur Yang saja dibagi kat Pak Timon Dengan dia dengan ini masa itu Jadi orang mengalah dia Dengan ini imat kawan Hollywood Nah Bollywood I'm sure Begini Jadi kita India tambah tandang Amerika ia syok kata jelas di Maryland USA. Dengan coach di Chaki
palahat jalur batang hapo asni ngong dilan kam khasana hapo asni ngayon kajpa yang dong sa kaya bisa dan hapo atayo ayo bisa dong de check bisa ada kai Pakistan mo nyo tai nam pun na kai dangnya kali yo sada oi bisa oh dan hapo atayo adalah pun Barit Hakupat Treasurer Nong Kado Bisa Kapot Kan Riulat Ato Praja Mereka apa tak santai dia Kan Riulat Ani itu ikut kensir Syoy Dengan ini dah syuting apa Mulai Keraji Latok dengan step Dear Pastor Beliau utama bagi lekat Kabalang Mendir Ayat ni ya kejengman bakal pandit bagi bila pendet yang kedai kerja mani hamil. Padin saya penting no ya kata ya kawan kata sini sebagai. Nah kau kapor sebagai pan nilai yo lu dia tidur beli ya kesinya siapa jong ketinsna ya dia mani. Yang kalau hak daripada Joni di Pastor Boxer kalau dari Joni dikong jadi pak. Jika banyak orang kalang baki barok hari ini, kami bagi bagi jawab ni upah panjima panlet ya kata nama ni lakshu bagian dari kami bagian di bawah panlet hari ini upah. Dan siang jika berjumpa juga ya bagian mana baju kapur banyak slok lang bagi dekat jongka. Pada kalau kamu play kini mudah ni kalau ulang sien. Minta penting ya minta penting di jong Pastor Boxer di komjen lada lalu lah pada kata. Kaya ni di main bakal. Banyak bagi beliau jong play kila yok mentai yang katakan bagi internet temannya untuk kantor amalnya. Kadang-kadang terang Joni bagi bagi kamu play dan nyacakan banda resmi. Barokan hak keterangan mendim dan kecakap berkepan kedua Joni. Baru hanya John Bet hak intermal Joni mana bagi luai nak benda kamu play. Di pan yang kita Jongku nak benda dan yang mantu kata-kata Joni. Ada play kau hak. Undangan kan berguru benda yang dibawa baik-baik. Batai tu je bawa play tu, jai guru benda tak sedang play kakam jongku, harga lentha soal jongku. Play siwon bagaimana dia tu bagi sedek pada Prairie Moses, Washington DC, Maryland, USA. Play siwon. Hỏi kim đơn ấy ya các bạn penpal ban ai ya pi andai kan kabalan pi tip ni ya yang ban subur gitu dona bagi jing dan kam bidang ni te ni su penpal kejing sengamu bat kejing dua nak berta jompi ikung tena menjurian dan berpun berpang pi awaknya kita kini kena menyelam dengan Pastor S nyata Dr. Mikhail Tengtam nanta lepas apa naik ke play kerpang kali kepor kemong ong bangim don ban ai pi tritang kejing ai ke play ke kerpang ya pi ki para bangai bai jongi kiba nak ni ke sno ndri ki berasa keleng-keleng sati CTS ki berasa sa shlong klam dan yo berteng pi senga banyak ma pinga kepor kamsa Klaim dan juga bertanya pi, ni dapat kejing semua ke bakra, kejing ai kuplay ke bak, nado ke doa kejing ni parok, ya kejing nak senyang ke balan nanti kejing pi, ya kebanyak contribute, ban pendap, ya kejing dan kam, ban pendap, ya kini ke kam kejing try, ha kebantai kini kejing mana, kemudian syukur ni pi para pengai pi, nong ni kias, nong melim ni kias, nong melim selong, padang no, berpisah pidan ni kuat ban ai kuplay pi. Baru kita nak senyap ke jampi. Kemjuru, ipar bangai nak ni kebalang berliam. Kasihau baca jing, len nanti kerau hakaba
ladang itu kinom la ban ngej ban betul ya ke jumlah yang diperang hang ni betul tu pensim ban ai nak kita kam kita mulai tahu ni kuat panong ni President the conference and I kini ke memento kini ke board jadi Elder C Tarunat. Nangka mata ni dan saya di Mrs. M. Nongklam ikong Margaret. Nangka ni itu akan khat iba Western yang tahu iba long way ni kinong yarap nak senyang. Tinggi kuat ban khat ipi syakmat kuat ban ai kuble ipi ba pinong si perlu ibade way ni kibala nak senyang ni kuat ban penpau kajing sngo ba kajing ai kuble iba ban de pen karsandi kuat ban khat sngo ai ipi shani syakmat kuat tai kuble kepang agar kita kelip mat nak kebentar kinong tre lada amdan kinong te ya kani kayeng mani ngin la ban yoi iba sardis rani iba long misteri benengkong ban sedang ke foundation bat tunjuru bat ke tim dengan ni parkhat kiba nakani ke snong kiba omri nakani ke snong andre kibalaya rap bat kibalaya wan ni ke ban ya tre ringkat ni ko apa naik kublai pi baro nado kedo anu temen sim kedemi paro boleh nang gerku yipi bat unang yalam e kejingem kejongpi iko apa naik boleh iban dilis kejungi paro khoi na ke benta temen sim do kejingnya trailang kejing kwa kejing anu panginnya snok tilang bannya pentelun ke kam kejong boleh iko apa naik boleh itu ya i ba surong dengan kwa penpau kejing snok muru hoi ba Anderson we ni istamla Jongi, Demai iba le ekenika, Walti Barokai, iba Everwin Karpran tu, iba Trace Tom sisa, iba naik kublai tu kumju, ya iba tip lang marbanya, iba penpian penpit niki, ya kau, niki niki pipe niki pentai niki, jing dan kam Barokai ya niki jing mana, jubli niki ku ibi, Barok iba ibi gue, saya senpian, naik kebentak kurang, amin. Wan ben sembado ngadonta atrai blejangi mahabni ngilong kinong pop ki crowd at dry and ray melakot yang iban long ki kut jong ini apa sih kenapa kata aspa san persan as we remain studying wak pulih ya kena kecing pulih nak kitab Genesis tenong keba salpo dekat kebalai pusat bat kebalai pu kra. So I'm going to read from Genesis chapter 40 verses 34 and 38. Lai pun lang ya kecing berku kat pamiyok snow ini tentian dekat tim jauh. karena ketika sini keba leseng ala petang ketika sini keba kementan hari tim jongan ba lese ya kita kajing personil ingin yo kum kene ke yem mane ba ingin don ya kene ke sini kum kene kalau sisa kajing kemen hari tim jongan dan ini ada berpulih lengkap siapang kajing ya inti jongka balang kejongi kumno balas sedang kumno baka balang jongi kalawan hak ni dah senang kejongi te
ngan pulih makalong haus nem khat khandai spa sam pra ya kini bor de biar le ini berdepan dia sanggup ini jul play dan kaba ke khat itu ulah pendai penlum jing ke show dan sopa kan wan penlum jing ke show 5 years ago, the Lord began to build His house of praise. He called His people firm in faith to work with hands of grace. Though trials came and years were long, His grace was ever near. Now joyfully we sing and praise this new church in Believe. In God we trust. In God we trust. In God we trust. In God we trust. His words will never fade away. He leads us all the way. This house of prayer we did not build, but by God's hands alone. This holy place lifts hearts in praise. We glorify His name. No worth of ours could raise this place, nor keep it standing tall. It's only through His sovereign grace that we have heard His call. In God we trust. In God we trust. In God we trust. In God we trust. His words will never fade away. He leads us all the way.
blei kren ba Moses si Gibril juma ba blei ru upa yo Moses bandai pen light no yaki pun Israel badai ju blei upa ru yo ne Moses banwan ya dang ba kerikla wala pen I galanti badai ju blei ru ba blei si pun ki kamba ha galanti ya badai ju blei upa yo ju Moses ban shna ya ka tabernacle Berapa kajing saya jom utrai kelatang saya ke tabernacle. Haba udon holo. Kajing saya ke taba ba ondon bala bandrung siapa. Henry ni kwa ban ngitrange. Ba kajing saya jom utrai kelatang saya ke nega yang mane rapa rasanya. Haka baki wei kinyo I kajing saya yu ke bakum gane. Bad bakin wan pek kin wan kmi bad kin rong hapo. Haka bakin yolem banteng saya naga mentau Jisu yang skam para bangai tengsai naga pentau Jisu Christ nama rum sawano baru nam Islam haba unwan ngin tengsai kum ki klo dan ngin lek lengkap para Jisu sate syapne ublean kerko Tom kajing ai cho kajing sngo kajing yi na kitu kutlama ja kajing ai cho kajing ai Christ Lewan lam ya kena gigi mani kumbicik ai mu man skapa show play jongi. I'm so happy to see this beautiful church. La pendap dengan ada kejikiman crowd bang ni kena gigi mani ku temat. The color and the design that you have chosen Karong bat karokom outdoor dan looks so good and clean. Kaya tenat pat ikui. And the place itself is very quiet. Bagi jaga hidup lagi kalau berjam-jam. Our Heavenly Father which art in heaven, Ublay upa jangi berhabanek. we are here today to show our gratitude for what you have done to us. Iyang ne baro ya kebangen penpau ya kejis ngomong jongina tak ai ke bamela lepla. Thank you for sending your Son Jesus Christ, Kublay bamela pa yo kuon jamel Jesus Christ. who died for us, Wala yap na kebentar so that we may be reconciled with you again. nang bayangi an penyesuk pat mi. In a very special way, we want to thank you for all what you have done for this Milim Church. Ada jo terukam ke kerpang ni aingo ya mi na kebentar ke ai ke bamela le kerpang na kebentar ke ni ke balang hamli. Nak kau ikan pot, saya kau ipat ke pot. Tanda kini kikin pian ki balangkat. Belum terkui pi baro, kat bapa lek pai, saya lagi ying kisam kijang pi. But dong ini akan mau. Haki jingdoi kijang i baro, nak kemta ki parabnya jangi hamelim. Ya ke jing terku baki yo. But kumjuru ini akan mau ya kiwei pada ki parabnya jangi. Ki bom pat don yeng mani. Pamakiru ken yo ya kene ke jo kala. Pantai ya kayeng mane haki jaka ki jongki ublen terkui pi baro Ruai ni saya ini yang lang baro penyeruai jiruai ke aspak san penri. Kerkui ki wait to try kibal dan bencalang ha keban telong penolong ya kena kejing tuai bagi jing postil jom ini pula bagi yang ni hamli kerkui ki wait to try like torikat bat ki laki long akan ono jaga lani akan ono kejing long jom man kerkui ki wait to baro